Dobar dan ponovo. Danas ću vam pokazati aplikaciju koja može da vam donese nove pratioce, da skupite pratioce, da nabuđite profil i lajkove. Sad, to je jedna aplikacija. Moj iskreno savjet najbolji je da napravite neki lažan profil ili neki rezervni preko kog ćete da povežete aplikaciju iz razloga da bi sa tog akaunta vi pratili. Jer ovdje vidite imate skupljete ove novčiće. Te novčiće skupljate tako što idete earn coins, idete daily bonus, vidiš, nisam još uvijek stigao do prvog levela, ali vidiš, ima ovo unlimited coins. Tu kada kliknete, to će vam se učitati i idete, znači follow, zapratite, op, i coinsi su zarađeni. Tako zarađujete sa tog lažnog profila. Posle, kada skupite izvesni broj coinsa, na primjer kao sad 400, ja imam sad 400, idete get followers, unesete ime akaunta, nađite ga, sad čekajte malo, evo ga, to sam ja, idete place order, choose follower limit, pošto imamo 400 coinsa, to su 200 followera, choose reward coins, idete najmanju cenu, 2, to je 400, place order. Sačekajte sekundu, evo ga, i pogledajte sad ovo. Kroz par minuta, evo ih, kreću. Vidite, znači 100% radi aplikacija. Sad će još. Ne može baš toliko brzo, ali odmah. Mislim u roku 15 minuta vam stignu svih 200 pratioca. I to je to. Ne zaboravite da se subscribe-ujete, lajkujete video i komentarišete šta ćete sljedeće. Sljedeće ću vam predstaviti posle ovoga i o ovoj aplikaciji ovdje. Blokada 5. O njoj imam nešto da vam pričam. Mnogo dobra stvar. Tako da vidimo se do sljedećeg klipa. Ćao.